Haiku, Nakha, NewaHaikuKhyaY भने त जिपुरमा छ तबले नापाल सुस्तु जिपुर्णिमा तबले नापा थमे ज्याजो थना जिन्याके त थको सबै छैन उनी लागि तबले नापा जी थमे आसन ग्रहणीय लागि थमे सभा लायो थना ज्यादि जिन आज श्रेष्ठ प्रधान NewaHaikuKhyaY को जी आज श्रेष्ठ प्रधान ज्यादा सभा आसन ग्रहणीय लागि sebenarnya uang kayak di hotel jatuh punya gitu na, kalau yang mau pangkat tentunya saya cina di itu, cuma ni bawa transfer, Nepal bahasa akademik, gue transfer baju, ekilap na tak baju, mereka thome ji mau pangkat jatuh saya cina di itu, mereka itu diskusi ya, tapi si pangkat di, Dr. Pusparaj Karnika, si NewaHaikuKhyaY, sambil je mereka semua terlibat Nakha, mereka asan grahnya netizen mana sana. Oke, kalian tuh mau boleh sambil cek baju juga mau dikorni juga. Semuanya jadi kalian tuh mau boleh sana baju pun kasih tambah kerja. Mereka sambil cek baju. Oke, hari lalu sambil baju pola saya juga. Kalian tuh mau sana. अध्ययन हम पहा जे जायचं नाही ते तो अमिताभ माली श्रेष्ठ मेको जे मधुमेह इन माली जे न्याय छ आणि आसन ग्रहण याने दिके छ मु पहा त खाना नेका त्यसपछि आता जे मेजु रमी बजार चाले अनि मेजुरिता मनोरञ्जन ज्यादा खाना इना बेल्छ ना रमी बजार चाले जैसा बनाया सुरेश प्रधान जी आपका गीता सुरेश प्रधान जी आपने गीता 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 ओके मैं मुपा भाजुले गेरन राखा अथे पहा पुष्पराज राजकर्णिका डाक्टर पुष्पराज राजकर्णिका जो अथे पहा दुर्गामती कर्मी जो अथे पहा भाजु पूर्ण काजी ताम्राका पहा भाजु पोगासान अले पहा मेजु अमिता माली श्रेष्ठ जो अथे जी खाना जी यानी जी से दी हम पुष्प लोनी जो एक समझ जिने बारे साहित्यका भाजु खौ एक पछि सपाको थना आसन ग्रहण लिएर इना बेन्जुला मेरो सम हाइजिन न ख हजुर एक पिण्ड आग्नेसका लस्कुस याजना अनि लस्कुस या त लस्कुस नजु अनि ज्याजै बारे छु खना बुलाके त जिन बाजु सुरेश प्रधान जु या त इना बेन्जुला वे पछि NewaHaikuKhyaY कजी ख
बुलाको नबी त्यस्तो अगस्त 6 तारिक साउदी 21 नेवा हाइकु ख्याय गोसाले नेवा हाइकु नखाजी तो ज्यादाले छाइदिमा अनि गाउँमा मुपा नेपाल भाषा एकाडेमिया चान्सलर विज्ञान नाखाजु त्यस्तो नेवा हाइकुख्याय समीक्षक नेवा हाइकुख्याय वाले नचुनिने न्यास चरणदीपे डॉक्टर पुष्पराज दासका पूर्वमति कर्मी त्यस्तो पूर्णकालीन जानाका त्यस्तो पवासाइले पुष्कर लोनी सर खाना झिउको नेवा हाइकुख्याय जाजलन कोना apa saya itu berkaitan dengan sosial त्यस्तो अनिता मान्छे हाम्रो मधुमा इन्द्रमानी सरले ध्यान गर्छु एउटापि ग्यासे चरणदीपी सबले हामीलाई के हो तर ग्यासे पिनेमा चरणदीपी सबले हामीलाई केही संसारले जीवनको हामीलाई नारायण सबले अनुभव हुँदा नेवा या बसले गाउँ नेवा हाइकु नखा सकल सोसियल थो जिन्छ थो ज्यादा दिस डिस्कबाट देखिदैन छि मेमेको ज्यादाले चाहिँ सवाल आएन तपाईले नयाँ तो नपाया चाहिँ थुथुमा सवाल आएन भाषा लिपा नयाँ बुझ्दा चाहिँ खपु पेट अपिल दिएको उसको चाहिँ तो दिस परिवर्तित परिवेश चाहिँ ज्यादा होइन त्यस्तो नेवा हाइकुख्याय ग्वालियर चन्द्रदीपी दिलबहादुरजी केशवजी अमेरिकनजी पूर्णजी त्यस्तो धर्मजी नापो भिकाजी त्यस्तो रमिजी सबैले नाच्दै सकल स्थानको हाइकु ख्याय टिम एकजना ग्वालियर चन्द्रदीपी स्थान सुगा धपा सुगा दिए स्वयं निपाको ज्याजो घटना नियमताले चाहिँ थो नेवा हाइकुख्याय प्रादुर्भाव बारे चाहिँ सधैँको प्रकाशन गरिएको छ प्रारम्भिक रूपमा लकडाउन अथवा बेतखको यसले चाहिँ छेको सक्लै सूचना छ यसले चाहिँ बिलबाज्यू यहाँपे जू कुतले अथवा एमबीबी पासुले कुतले तो हाइकुख्याय गाउँका अथवा 1140 नेपाल सभा 1140 जुन 17 तारिक हुँदा देखो असार 3-4 गते बेला 17 तारिक जुन 17 तारिक का दिन डेट मार्केन दिएको वो कथा चाहिँ वो जुन 17 तारिक का तो निर केना सोदो था गचिफु इलेना दिन चाहिँ फुको हाइजिन की नेवा हाइकुख्याय फेसबुक ग्रुप पे किपायले रसायन हाइजिन पिनेको निपुनिपु हाइको बोलेको भर्चुअल रूपमा हुँदैन त्यसै चाहिँ सशरीर उपस्थित या कुता या मालले चाहिँ कसै फोकस चाहिँ गाउँको चाहिँ प्रोजेक्ट या थन थेना चाहिँ थो दौराने चाहिँ यो पास पिसा चाहिँ ठाउँमा थियो 16 पेरो हाइको चाहिँ किपाय आधारले मया कैसे बोलती थी या करवाला नहीं साला कला ने कुन से फिकु हाइकु चेर होला वो देखो सच्चो जिंचो एपिसोड की पावर होला जो मक्सना न्यावाती वन देखो चाहिँ जुमा मान चाहिँ ये कारण तथ्याङ्क रूप में चाहिँ हामीले बा वो यावे जी के चिकनी सकल छु न ग्वाली दिया तो यो का लेखन दिया तो ये दिन सकल सका थोड़ा आप कोविड या लकडाउन अथवा डेट अफ गएको इलेले छे जना पुष्टन मेमे पीडा तो दान अथ पुष्टदो एज अ साइटिक केले बुलिसा चिबाखान चला बुलिसा हाइको चला बुलिसा कविता चला बुलिसा बाखान चला बुलिसा उपन्यास ती विधा चाहिँ हानेको जुल तर न तो कोविड हुँदै छ हल्का दिनका कोरोना या भए कम दिनका चाहिँ पास्पे थथौ ज्या न तकिन मला एजा चाहिँ गुलिस्ता अप्या न थाप्या छ गुलिस्ता थाप्या न अप्या छ भन्दै चाहिँ अतेन अते खया न थो हाइकुख्याय यो कोही गतिविधि त यो पैसा न
प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष बारेमा चाहिँ निरन्तर भेटमाहरू चाहिँ जिम्सा विचार गर्नुभयो अथवा ठाउँ जिम्सा मेरो ठाउँ अथवा विस्तृत विवरणहरूलाई पत्तले पाए ठाउँ जिम्सा हाइकु हना नेवा हाइकु हना चाहिँ हाइकु खेले हाइकु एउटा योगदान दिया देखि अथवा हाइकु एउटा प्रति समर्पित दिया सके मध्ये समस्या चाहिँ भनेको नेवा हाइकु हना सम्मान ल्याएको चाहिँ जिम्सा तातो नहुँदो खुसी अब पत्तले पाए अथवा जस्तो नजरलाई ध्यान दिन्छ एक्साइटमेन्ट कम्जिरहेको हुन्छ अझ यस्तो मेरो जग्गाहरूको अथवा विषय NewaHaikuKhyaY प्रादुर्भाव जो निरव चाचो जुनलाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा पेङ्गो न्यावा हाइको सफो प्याउन के मध्ये हाइको नाप सती पिया पास्पे पूर्णिमा साक्य जुल रिता वर्धन जुल त्यस्तो रिता देवी प्रधानले जुल अन्जना ताम्राका जुल त्यस्तो मचे चाहिँ हाइको सफुला घबा तयार गर्छौँ यता हाइको खेवा चाहिँ वेन गाजे जुल त्यस्तो आना उर्मिला जीवन सफु प्याएको पेङ्गो न्यावा सफु के कारण उपलब्धि त्यहाँ अदना श्री श्री सफु उत्तर प्याउने चाहिँ मेट नहुने थिए थोचो चाहिँ मेउ पछि ल कोभिड या भन्छ यौँ अवस्था चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा छौँ मेउन जानुभएको के भएको दक्षिण चुनावी के हुँदैन हुन्छ सपन पाएका खेलेजना सोचुका त्यस्तो अन्जनाज्यू सपु पूर्णिमाज्यू सपु रिता देवी प्रधानज्यू सपु जुमुया NewaHaikuKhyaY नाप्न बच्चना उसले जाएको लुमङ खाचरा त्यस्तो बेबेन ज्याजो दया चाहिँ दिन्छ लुमङके आफ्नो ब्यागमा मेरो भाला दिएको प्रत्यक्ष रूपमा ज्याहरूलाई सोचो भोलि सक्लै उयो मामला छौँ फोकसियो समय व्यवस्थापन आउन छौँ च्यालेन्ज भर्चुअल जो छ अब कटा छ पात वल्ला वल्ला तल्ला तल्ला गएको कन्तिले फुका आधा घन्टा बिगाएला घन्टा 1 घन्टा बिगाएला घन्टा 15 मिनट बिगाएला आले हाल्नु खान्छुनामा 15 मिनट 20 मिनट थन बिमा लेव थन वन दन वेयर टाइम लेजी again to some kind of challenge na like resource mobilization ta resource ta no really thabo of la there ni wo develop collaboration there what dan ka cha मेरो ज्यादा to रहेको लुम्बिनी विश्वविद्यालय न चिबाख नेवा भाइ बुद्ध धर्म आधारित चिबाख यो कम्पिटिसन दिया चाहिँ क्वेशन नम्बर 1 अथेस्तो आ तुसी हाइको बिरा चाहिँ यहाँ बिरा चाहिँ दिउँदै चाहिँ मानिक सरकार जुन सोसो इनाबेला चलाउँछु वो आथम भ्या जिउलङमा वो जिउ गाडको भ्यामा पर्ने तो प्रक्रिया दुने चाहिँ जिउ मनाउन चाहिँ अपो हाइको बिरा तुसी यहाँ विजय जी वेपायो कुतावा चिसु झिरु इनाको चाहिँ जी मारे चाहिँ मना तुना चलाउँछु सके अथवा मोनी सुन्तिले पाए ओके प्रक्रिया चाहिँ सबकन पेजी अझै खाना मेले ज्यादैको चाहिँ सपो प्रकाश होइन ज्याबुलिङले भला सेवीमा जीवन भेटेको अथवा सानो पूर्ण ज्ञाता चाहिँ जिपिनको दिउँसो वालिया जिपिन्छ भ्याउ कुलेको ज्यादा चाहिँ ताला बौद्धिक रूपमा मेलिएको छ चाहिँ हालका या मफे गेता वालिका लेमेटे सु के सम्बन्धित व्यक्तित्व पनि नपर सला व्याकार उक्त सहकारी सहजीकरणीय जग्गा चाहिँ अफिसको नेजुली चाहिँ अझै यात्रा चाहिँ कोअर्डिनेसन अथवा संयोजनीय भाला जुम्ता बिल्ला छ जिमसँग फुल झुमु क्षमता कोथे जिमसँग यागो अवसर दिया छ अथेस्तो मेबेको जानेको आफ्नो थो त के पनि नाच विमल जी नबना फजला दिलबार जी नबना फलना चोपा थो त के पनि हाइको सम्बन्धी सपुत चेगु चाहिँ बेर होला अब यता चाहिँ सचिव थिङ्क्यु गर्दै चाहिँ सो ल्यान्डमार्क न त्यही बात सुई सपु गएर लिपर बिसायो अब सचिव सपु प्याउ कि चाहिँ सानो
Vietnam social celebration ya juga tak nampak. Jadi satu isu kalau dari awal made Hindu-Mali sahara itu lalu kita belajar. Mereka saya mereka ya योगदान kata mereka yang nanti contribution bisnis kata yang dia bisnis saya na mereka haiku khyaय का नेपाल society चाहिँ introduction हेर्न अथवा परिचय हेर्न अले हाइकु गएन चाहिँ हाइकु यो सम्बन्धी यो क्वेक भएको थाइदिएको मतलब गैर नेपाल भाषा न जियो नेपाल भाषा यो हाइकु या स्तर मूल्याङ्कन या अथवा खस भाषा मेमे भाषा हिन्दी भाषा अंग्रेजी भाषा याना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न वेकमा याना हो आउका त्यो त डकुमेन्टेसन चाहिँ खासै ज्यादा नम्बर जिसोको त अझै चाहिँ जुन हाइकु चलेर गमले खनायो याना तो अन्तर्राष्ट्रियकरण या प्रक्रिया चाहिँ आन भेटिमाला के मध्येले हाइकु सम्बन्धी हाइकु या त जुन एक त सबले हेर्न पनि बेचिएको यो सबै सिउन कुता जुल्ला छ उन जिरेको जी मतिते चलाउनु त उके त सुयामले गयामले तले काका करे तयार दि अथेसको आको नेवा हाइकु हनाइ त नेवा हाइकु नकल देश गर्यो ले के चाहिँ हाइकु हना निरन्तरता बिउले चाहिँ हो तातो नतो के लागि मूल्याङ्कन समिति चाहिँ पनि सुसियामले प्राविधिक रूपमा सुसियामले चाहिँ के अथे बालिका चाहिँ तर दासे तर दिदियो दास तिनीहरु दिदिएका कि डॉक्टर आनन्द जोशी दाइ वेपा चाहिँ अमेरिका कन्टिन्यू प्रक्रिया दो गन्धम चाहिँ खासै जुन के चाहिँ सुचाउ भन्दा चार लेग दुजी फो नेप्लन तिनी कंपनी तिनी चाहिँ आशय रहेछ वेपा चाहिँ का वेपा नम्बर मेमेकी सकल सिमेन्टमा पर्दै सहलभ्यका हाइकु ख्यायका विशेष NewaHaikuKhyaय तबेकेको चाहिँ जिबी जिबो क्षमता हो स्रोत भारतले नाइमदासे जिबी महामदासे जिबी भन्नुभएको छ नि सिके सकल सिउन वाले देश नि जुन चाहिँ यहाँ तुमको ज्या गर्न मगा मचा दासा कुला दिका इनाते चाहिँ जितना दास है Eu pego suelo, se quase quase, sou esperançada. Se thana jazo, se ulezia, ya tenodo. Você nem se thana mesmo dita, margem já chun sapuda, NewaHaikuKhyaय da law lajumlo. Sada se pukini teni da ofiria se HaikuKhyaय se quase quase, sou esperançada. Mesmo dita, margem já law landi. Eu pego suelo, mas ele tá margem ज्यादा. आज ये थोड़े मुँह ज्यादा लगवा होने थोड़ा जीव हाइकु नखा या थोड़ा उलेजिया या तो ना तो जीव मुँह पाना बाजू ये करत न दाखवा जो बाकी नेपाल भाषा एकेडेमिया चांसलर बाजू ये करत न दाखवा जो जीव तो द्वारे वाला चाटा थोड़ा ज्यादा उलेजिया या ज्यादा उलेजिया बुगे तो जीव ज्यादा हैप्पी तो लगी आज you how is ज्यादा जीव ये हाइकु वाजम ला या मावे जुला
Nanti napan si hygiene din tahan na sekolah sosial sana, nanti hari bawa pi si hygiene baju meja di kan di, nanti napan si baju saman tu stress tu jadi tempat sana, aku haiku wala dila. Karena haiku ni thamai janawe ma dari susah chongwe ji pokana, jadi bagainya haiku dia cakap dia di dulu, aja cerita itu. Samantha श्रेष्ठ जी चिमा mana जनाले है निको ल्याएको छ यदि उयो झिदी गर्दैनलाई सकेस्न छौँले वही निको आएको थाहा बनाने गरी जो जे अहिले हाल प्रिपेयर जिल्ला फ्रीला अनि पा मैं जो राजेश्वरी राजु पाले आज नि छ Haiku tadi gua dia, haiku saya belum mau apa tadi, tak, belum saya mau haiku ini, ini gua haiku juga lah. Kamu, dia menjaga, dia dapat prakriti new, dia menjaga, dia dapat prakriti new, yang kau dapat semua juga, kau new. निर्वाण्य अग्नि भूमि कला यात्रा की बात Samantha श्रेष्ठ hygiene छ त अलि मैं जो राजेश्वरी राजु पाले आज अनलि पाले श्रेष्ठ जो पाले नि Datang di bisa sudah anak-anak percaya di bisa sudah jodoh lebar. Jauh Haiku itu, polis cetona, bangun buka, thau buka dia. Polis cetona, bangun buka, thau buka dia. New. Artificially, jangan macam semasa sawah kayak mana. Artificially, jangan macam semasa sawah kayak mana. Suai tu hygiene में जो राजेश्वरी राजु पाले आज अनि मेमा hygiene बोला जुना रामेश श्रेष्ठ जो अनि नेपाल कृष्ण मोहन जोशी जो पालो रामेश श्रेष्ठ जो चाहिँ बोलेको छ कृष्ण मोहन जोशी जो भी राजु कृष्ण मोहन जोशी वैकमा चाहिँ बोलिने अनि बोला जुना hygiene बाजु भूषण प्रसाद श्रेष्ठ जो वैका hygiene जो संगजन गर्न खोज इस सत्य बसी म मैले बहुत सुनाउने गरे हरिवापी सबले जोलिन्दोपी पासपी दुनुगुलो जोजोलपा जी थौ हाइकु बनियो हाइकु चियाको कति त हाइकु इसमें तागो भने मास्टु होला फेसबुक है किपा दिया हाइकु चोके उज्जा नेवा हाइकु खेलो या उख जिसे फुङ बुलिउ फुक हाइकु वे किपा सोया तो एक उख एजा पति त मालक तो छी भेजाउने उख छ भन स्ट्रिङ तया ठो दृश्य त तया हाइकु चो टाउ खसा तस्मै विनो नसवारै एजी उख अनि मेउ हाइकु ट्रे गुली अपुलाई पुलिसान तस्मन ठाकुराई फिकिला
最没是的奥不可以随便的到上人推给他们，而且从年龄不来，年纪不来，不理想说不有，不理想买房不有，不能还有买个有，哎，对不了出来就，OK，礼拜也不来，我牛还不要从 print。不修垃圾路花啥，说么大山上看见这个最高空地啥这个，一等对门多呢，把这个地可以有比啥哈，说实在，按你他可以嘛的，今从我的妈这个messenger的，对于父母NewaHaikuKhyaY चित्रकार को Haiku Haiku तो कि नेपाल भाषा हो नेपाली साहित्य नापा पत्र पत्रिका है बाखन बिउ ठुकिया शीर्षक छुट्यायो जगा पाठकले मेरो एउटा अथवा छौ शीर्षक बिउ वो शीर्षक है बाखन तो निबन्ध तो कविता तर्का तयारो अले NewaHaikuKhyaY yang जानो थे किबा दिया उगिर हाइकु तर्का वो बसियो पति कोन्दुला गुलिसा फैदा प्यासी हाइकु देउ थम अनुभव याना दुनुगुनो दुमिखा खुङु व्यक्त याउ विधा है वो याखो तो बानाउ दाता गुलिसा तो तस्क कृत्रिम जादु तो माउ जमु के बाद बिया क्याप्सन तो राखेन तो के देउ दै आलोचना गएथि आलोचक मको पाठक तिरो जी थन यंकी तनो निपु हाइकु छपा के पाख मोनी न खबले छिउ उकी कि मोनी सिन हाकु सिन नरो मोनी बले तिउ यांगु जाकी सिन नरो अरे नरस मानरो अरे मेगु ख छ सीमा वो बेलान्तों है खनेरु तर सकिए समोरु तो न्यू वो लुखा उकी त पया सोयो हाइकु जी पनि माउ बका खन वो जुला जी बन केना हाकु मोहनी लसता यौ को वई हाकु मोहनी लसता यौ को वई वौ नलासमा हाकु मोहनी लसता यौ को वई वौ नलासमा मेगुपति चामोडुगु बं फेमो अथे कोह जी चामोडुगु बं फेमो अथे कोह जी इलन यल ई चामोडुगु बं फेमो अथे कोह जी इलन यल ई हाइकु पर्छ Aklang apa subaru? Ibu Samprasad Shrestha जी हाइजिन ज्यादा वगलां तैयार एकदम किसान नरकामा उखंगा अब से न तो अमेव पाले प्रिंट न वै सबबर पाठक पियो लाले नन्थे बिजी अनि न्यूज याना अझ पनि लजन अझ गाठी बथि बस कम्बामा आज जी मेम हाइजिन गर्न जन सुदन रत्न साक्य दि वेगा सुदन रत्न साक्य जनमति अथे रिता महाजन ज्यादै बन जनाका हाइजिन मेज रिता महाजन चाहिँ अनरिता दि कति तुलाले ज्यादै बने Mupa ale HaikuKhyaY naya kaji श्रेष्ठ ana sakala khana chaidi ke bhanba daju tata ke sakala pasati sakala sita nabara kase jojo laba thau NewaHaikuKhyaY soda ke bolasta ji NewaHaikuKhyaY laga ji sakala hygiene pintana hai ma jigo haiku digo tachedo चाचा धारी दो निला वैभव बसंत चाचा धारी दो निला वैभव बसंत सृष्टि सौंदर्य चाचा धारी दो निला वैभव बसंत सृष्टि सौंदर्य
निकोको हाइकु छामु नुगले गएको आज जिगो छामु नुगले गएको आज जिगो स्वच्छन्द सारका छामु नुगले गएको आज जिगो स्वच्छन्द सारका सुधाएर पासा पूर्णिमा यादव सुधाएर हाइजिन मेजोरिटा मजन्छ आज हाइजिन मेमा हाइजिन बन्छन प्रदीप टुलागर अनलिपा निजिरो श्रेष्ठ ज्यादा पनि भएकोमा चाहिँ खानासँग मध्यन्छ अनु श्रेष्ठ आचार्य ज्यादा भनेको अनि म नेपाल भाषा एकाडेमीमा ट्रान्सफर थियो अर्थात् म पाउँछु रेडियोको अनुभवी सदस्य जीवको लपा kali ini atau ibu so Haiku bantu saya napangu या का जिंदगी लगस मैत्री खाना या का जिंदगी लगस मैत्री खाना ध्याने मुग्ध ठाउँ अनवेन निगो खोबिहा गुली मिट्या गुण सटके खोबिहा गुली मिट्या गुण सटके विपा भएको थियो सुबह Itu sudah haizin haizin berarti belajar juga. Haizin biji rostu time dia. Haizin haizin anu श्रेष्ठ cari je. हम बोलते हैं ना anu haizin ramita बजरा cari je पावई. Newa Naya Nakha Anjai Sakal Sita Sura Masa Haiku Volkena Ju Napang Haiku Lu Nivajana Sunne Lakas Bola Arhat Lapu Lu Nivajana Sunne Lakas Bola Arhat Lapu Itu प्रकृतियाची वावई फैवई प्रकृतियाची वावई फैनवई अनित्य हुनी प्रकृतियाची वावई फैनवई अनित्य हुनी सुवा सुवागु हाइजिन बाजु अनुश्रेष्ठाचार्य ज्यादा आजि बनजना हाइजिन बाजु रमिता बजुराचार्य Ranta Bajracharya jana Madila, Isilila Sakya no Nikhana jana Mali, Ananda Gautam Pradhanju, Haizin Baju Gautam Pradhanju the Bonazana, Petano Madi Kenso, remember Haizin Baju Moyes Dumaru, the Peka. Haizin Baju Moyes Dumaru. 통화도 NewaHaikuKhyaY 내 사무실 다이기 이 사바나요 무파 사바 부족인데 돌아봐 통화도 니고 아이고 또사 코비아 보위 미카야 서가 누가 또보야 또사 코비아 보위 니고고 누 자야 엉구 Nu jaya anggu irahe lomangabi. Nu jaya anggu irahe lomangabi. Gangki shirpa. Nu jaya anggu irahe lomangabi. Gangki shirpa. Itu kesuai. Apa suatu Haizin Baju Moyes Dumaru Jena. Azin kana bonajana Haizin Baju Gyanendra Ratna Bajracharya अनि थगु वेगला थगु हाइकु बनादिसे हाइकु वाचन याना देवी मने जिसा थाना बिसम लेदियो ख थौनुग खाना भनेदि हाइजिन बाजु ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्य
통일교 사와의 나요 사와 나의 저기뭐 수레스 프로방교 그래 아니바마 통일 무파 그래 몬세 토나 리우빈 서커 पाँच वो ठाउँ छाइजन जो भी हाइजिन सकल पास पेन्ट जो टुलुलन से जो जलपा लुमुगु लुमन्टी ताइजना खेतला थाना थी पूर्णिमा अन केमे जो थाउ नुवा ख छौताना तेतो अनुरोध यान दिने अनुवा का इतना एक को सुराय जना खेतला छिगो थो हाइको निरो न्यन से चेगु सुदला कि लकडाउन ये फुर्सद दो हिसाब में यो कोई कंटिन्यू देखें छे गुजरा खेला उया न्याना ची प्रस्थित नेपाल हाउली जिन चोइजो बा आठो हाइकु विषय ले गुली न छे गाने वइ छन थौ पनि ट्रेन वइ छन वइ जुयो हिसाब में हाइकु यो त गेना चेना लगा थाले आठो गुन्दन जने छिसम हनिवा पिसम चोइनु किताब सबको बड़ी बले कीवर्ड डेमा बिम्ब डेमा प्रतीक डेमा अनवया ध्वनि अलंकार डेमा धगा दिउ हिसाबमा वइचंदो अले तो खे साहित्य तो छिउ खस साहित्य गाउने गले ओकेला जला अनुप्रास्तकन डेमा अनवया तो छिउ कि जने ओके ओके छि विभक्ति हो निपाक्षर मजो धगा अनुगत खन्यो खस साहित्य एना ठेकला झिउली चाहिँ अनिवार्य छिटै अन्त गुडाहरुले क्रिया खंग मगा क्रिया खंग वो छेमा क्रिया ल्याउँछन् छौ डेमा ठेकला र अले थो जी चाहिँ ठु कठन चाहिँ आइको गेना भेटल लगाएर छौ किस्म कैपा हो ततर्ग नि किसी गाउँनीपट्टि छौ कैपा हो भनेर नाम ठेकला अले सोत्तु सोगो छौ सुकाय गुडान भनेर ठेकला अले अनन्तने त मौसीमा लगान ठेकल हाइको योगको विश्लेषणात्मक छौ प्रतीक रूपे ठेकाउ गला वे कथन तनि छिसा हाइको चेउ यानो छोरा थामला खेतला आथो जी गुल्लन खन्तना हाइको चैचो पिसा छौ प्रकृति यो फुले फला या सुन्दर यो व्याख्या या ठुकिस्मो चाहिँ ट्रेन नाको पुलाङु ख तर जो बनाइछन् छराले आखरे जी मजला नौको कथन यदि छिन हाउन्यु खसा जन्म जोसानी छे मृत्यु ठ्याङ्क यो छिउ जीवन नपस्वापु डोगो जीवन मरण नपस्वापु डोगो अनवया वो सामाजिक जीवो अनवया पर्यटकीय जीवो अनवया चाहिँ छिउ विभिन्न राजनीतिक जीवो ओ किसिम यो चाहिँ जनमानस चाहजुपट्टि अयो हाइको सृजना यामला थो प्रकृति अठे सुन्दर जीव हिसाबमा प्रकृति भेजा सुन्दर देखाउने स्वायु वर्णन यहाँ मैले पहाड यो गुयो वर्णन अठे सुन्दर यो हरियाली खनी केवल अठे सुन्दर नि एजन नि थयो किस्म यो हाइको छु युवा हेफेनको जीव हिसाबमा ने धाथे हाइको चौ खसा जनमानस रु वर्तमान परिस्थिति गेगटे हिलाउन चन रु किस्म चाहिँ परिवर्तन हेमाउ ख उही त छ्या छिसम परिवर्तन हेउ पाखे युवा हेउ पाखे यो हाइको छिसम चैउन लगाएर आशा ठुकेन पनि यङ जेनेरेसन या यको चाहिँ त्यो अझै यङ जेनेरेसनमा हाइको चैउ थालाई दैउ चाहिँ यो भनेको ल खेतला चाहिँ आठौँ गुना हुल्न चैतौँ बि मौदा यङ जेनेरेसन भरिचा केन टक्स जसो मखना अले थोर हाइको चैउ चाहिँ प्रकृति थयो किवो मरेको मना लगाएर आएर किवो यो वो बिम्बयो प्रतीकियो वो मामाया जने हाइको चेउ मसेउनेहरु नि एजन दे उके प्रति जने प्रतिबन्ध जो हिसाबमा मोटस बाँधेला धगा दे हिसाबमा जिता चाहिँ थो प्रकृति यो सुन्दरता यो व्याख्यामा कि ठाउँ पनि ल्याउँछु राजनीतिक परिस्थिति विषम परिस्थिति जनता यो जनमानस चाहिँ भू किस्म ग्रह बियाओ उन्नति प्रगति आओ थयो किस्म यो हाइको यो ट्रेन वसा तस्मा बाले धैर्य चाहिँ जीव छटा जा थन नुवा ख तसे आ जी चाहिँ थो जो थन ले बिउ पनि हाइको जी थन वाचन या त खुटाया जिता निको हाइको व्यातले छौ भ्यालेन्टाइन डे प्रेम दिवस उपलक्ष्य चोइपट्टि हाइको व्यातल गला अले वो जी परिकल्पना केना यानवटाहरुले चाहिँ
छिउ थो भ्यालेन्टाइन डे भ्या मिसा मिजाला चाह्यो भने अथवा चाहिँ हेपु गिनिन्थि ओ चाह्यो इले सम प्रेमिका नामको जीवन होला प्रेमिका भ्यामला त गा धाबला थो फ्यामला त जीवना नेंगल के छिप्ना छिने नापांगु चाहिँ ने थो छले मन स्वतु सो गर छाम यज्जुव कोटु दुनुगा मन स्वतु सो गर छाम यज्जुव कोटु दुनुगा अले नेमु चाहिँ थो एमसीसी विषयले चाहिँ एक बेला चाहिँ चर्का चर्की बस सांसद भवन एक बस जनता चाहिँ ठुके जनआन्दोलन यान्छु इले तो राजनीतिक कथन चाहिँ थन जे चाहिँ थियो कि म छिराइना नन्तु यो जामा उही त चाहिँ प्रतिज्ञा रुपे जी कया चोइ का मे उही आएको थो आएको ठहरलो सर्ग चमक छुं से जिसा न्यंक सर्ग चमक छुं से जिसा न्यंक लकस वाफे सर्ग चमक छुं से जिसा न्यंक लकस वाफे ठुलीदा सोया आपास बाजु ज्ञानेन्द्र रत्न बज्राचार्य ज्यादा अरू खनिसेन हाइको नन्याङ्गा दिल आदि थला बराजना हाइजिन बाजु सुरेन्द्र लाल मेजु अनाली बाजी मेजु मंगला तुलागर हाइजिन मेजु मंगला तुलागर प्याटोनी सभा गाय बाजु दासी चुरानी के सबै भने गाउँदै ले हाइजिन पासले दिलो स्पष्ट बोल्नु अनि बुद्धिको ल्याइदिनु चाहिँ हाइको छपको बुलुको सुथ कैचको वर्तमान सिद्धान्तको लिए बुलुको सुथ कैचको वर्तमान सिद्धान्तको लिए लुपु उच्चतर स्वा मिलाया जलम खला बुला उच्चतर स्वा मिलाया जलम बुला वैश्य भएबिला उच्चतर स्वा मिलाया जलम बुला वैश्य भएबिला सुबादु हाइजिन बाजु सुरेन्द्र लाल बुजुएता आ जीवने मंगला तुलागर जियाता That's it. Haiku sebagai sidang ada karena Haiku ya selalu dini Haiku sebagai sidang juga. Nada fusan radio ke तो किबाय आधारे जुइखा ओ किबा दस चाहिँ दसमा किन जनाला खेलखा आजकी आधारे चौरपति पचा मुस्लिम जुन तो आइको चाहिँ किबा नम्बर विखुपति चन्द्रमाडु सुपाडु अनि तेज हुन्छ आजकी निर्मल सर्ग लकेन जबिया प्रकृतिया निर्मल सर्ग हुलाकेन जबिया प्रकृतिया अन्यको उपति आफ्नो साइड चाहिँ एमसीसी कला दिएको हेलिकप्टर सर्ग अनि सिपाहीसँग दनाचौँ वो सिपाही दनाचौँ सिपाही न युने गइटाउ तकलिफिया त म सिपाही गुने आठिया त म देना चाहिँ मागले विदेशी फेक अजुचा सिपाही सो नेता याचा विदेशी फेक अजुचा सिपाही सो नेता याचा सुया apa surado ji haijin meju mangla dularo jeta ji amema haijin meju banajana bimala sharma Mereka saya beri tinjau kan ji haijin meju ramita bozas du di banajana karena ramita bozas jana haijin di tunggu tu analisa ji bani ji berkata aji banajana haijin meju bimala sharma
अनविसे थाना झिके देउकै हाइजिन पिलिउ लिस्न दुख अथे सुरेन्द्र अमात्य बेल्जियम वे कपिने नालु जंजौं अथे कृष्णदास जोशी अमेरिका अनुराग ताम्राकार अमेरिका वे कपि पनि दु विदेशे दु जुलिन थाना जिनाजर पनि अथे क्यानि सोबा तुलादार बेलायत अथे रुक्मिनी अमात्य बेल्जियम वे कपिने नालु जंजौं वे कपि सम्पक्का थाना बदि पेजना दिउ अब हाइको पनि महासा नेनासा जोजन पासकसित जीवो हाइकु चाहिँ कतिको विद्रोह यामी किपा चाहिँ ठोकिपाले चाहिँ मनु त चाहिँ मसाल जुना चाहिँ मसाल जुना विद्रोह यामी दमनीय नुगघा विद्रोह यामी दमनीय नुगघा सुथया आस विद्रोह यामी दमनीय नुगघा सुथया आस मेपतिले चाहिँ सूर्यदेव चाहिँ भन्छ सूर्यदेव भन्छ बुलुसेको अथ्यो कि बादु त्यो चाहिँ झङ्ग चाहिँ गया छौँ ब्ल्याक खिउँसे छौँ कि बाको कि बाले चाहिँ जोयो बुलुसे निभा संगथे बोइचंगु इ बुलुसे निभा संगथे बोइचंगु इ धैर्यवान सूर्यदेव बुलुसे निभा संगथे बोइचंगु इ धैर्यवान सूर्यदेव सुना केको सुरादु हाइजिन मेजु निमला सपना जयता आजिन बनचना नेम हाइजिन मेजु रमिता बजुराचार्य छु वे गयो थाना प्रिपेयर मजा जम्मै जिल्लामा पनि मेमा हाइजिन जिथाना बनचना बुद्धरत्न ज हाइजिन राजु बुद्धरत्न ज ज्यादा बनचना अन जिन बाबु पनि हाइजिन मेजु उर्मिला डनगुन ज्यादा NewaHaikuKhyaY dasitna ya bisa demi sakla hone bagi terus opposite semester dhu patin jara another data the junior from NewaHaiku ko dekha so jani na to ji person na rate na so ho be na to please la to ji pe na bhandas mo ko jala मृत्यु जीवन व्यवहार लास्ट हो सुनसान लैंड मृत्यु जीवन व्यवहार लास्ट हो सुनसान लैंड અને એવું તો ની તો ફિઝિકલ વ્યાજ તો અને અન સુડઈ લાઈફ વ્યાજ તો અન અચે વ્યાજ તો અન ભીતર લાઈફ તો કોनको વ્યાજ તો दिन लाभ देखो सौंदर्य बोल सूर्य प्रतिबिंब प्रकृति नीला सौंदर्य बोल सूर्य प्रतिबिंब प्रकृति नीला सुरादु हाइजिन बाजु कुदरत नजर ज्यादा आज थाना बनचना मेजो हाइजिन मेजो उर्मिला डनगुन ज्यादा अनलिपा भने बाजु राधेश्याम महर्जन हाइजिन बाजु राधेश्याम महर्जन ज्यादा एको सुना ठाउँ सभा नायो लगायत मञ्चै टोलाले सफल वथन उपस्थित ज्याले सफलसित जो लेछना यो NewaHaiku वो किपा चाहिँ बित्यौँ निभा जोनी जीवन बित्यौँ निभा पिया